matrix kayani panex caltrop jingo bilaba sa wodi no ya mabobo so nyina eno ne yade ahye Kinaata 230 herbal mu wo ya bema na wo no mu a emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma emma energy stamina and vitality emfa ho ne adwuma wo ye eno ane se wo benum bi wo be badwuma sa wo mreda Kinaata 230 herbal yen konkwa power to the people me 230 so I what feeling Adam me ba Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu ne oma ne banofo ene akola ondi emfie duoche. Ale shemai ma ya mama kwa ba ede ba Ghana TV as we breakthrough. Sasa mhudwa ya bobwa no ye de ebe so mo kasi owo kwaso we eye kasi obo te Ghana TV ya live. Our YouTube, Facebook, and Instagram. So another day, the can ya watch me abomoding. Set over subscribe. I Facebook found setting down so. Sabi idea the better will be on sa ebe to me. I can like a mommy. Now share Emma Apple from so into me and Shibi. Eddie, I'm just what that to him. Ajoa. Nati afeyen free and someone no ase na yen kopiemu ewo asante mantemu probia wo wa ye friend no tepade nyame ewo ahafwa no not mensini ni mu na rahusem bi esi wo ho achasa brantie bi atwetuo ekum ne yiri ya achasa wojo ho kra wonti ase na nhwehwemu achasa brantie bi ye friend no kwagu seidu adodwo na friend no kukurudu or your police station chairman Edema MPP osunu amanyoko no no enene watwe tu eku ne yire ya ma ne yire atwa nananom ewonse adui ene sen ebusia saasi bi eda ho ena branche ye na dwen se wadede ka enu ti wo beton saasi na wodi bi atwetwetwe ne hoka na be so de ebeka no ode abo akomoman wo fi ahwefie adwuma na enu na wokoka ya ne yire anti ase achese ne yire mpene so se eye saasase no obekwa akoton na wodi edi dwuma wo pese wodi di na ebeye akasakasa ewo one ne yire entemu ema nam so ema brante etwitu a chese ya weku ne yire kra sabe ya me no kase die ne yire atwa na nanom ewo nse edu a chese yentimi nya ho hwe na ehwehwemu akoso ama posifo saka abrante yi chese sabra me no kase die abrante ye friend okwaku sei dudu na friend kukurudu wo ye police station chairman de ma MPP osuna amanyoko no wo twere aban kukumu sabra me no kase ebuziafo ye ntu akase ebono eswe na eyaso Kumchacha eso ede aba betodwa se wate ahwodom achese enya asabketo abra enya ni obi bekakra na obetie ene sen osi woba wate ahwe ni domu enya obi asa Evang Diana Asamoah ono na wate ahwe ni domu achese obi aka ho hwe kura enya ade obetie no se Ghana fo mwa wo mo ho esa se eye match ye da ye nimu ya eye 2023 match ya ebe ya 17th eye 27th March 2023 so Kumchacha se obeware Evang Diana Asamoah na baby ye be from the North London o say I from no anya wo Ghana ha na Ghana fo mama dey za wadi wo sika be ba be support no aware ne de obeware enye de obi beka no betie na I from the onya wo Ghana nti wa wo plane ticket wa wo passport no visa wo betimi akobi akohwe bi wo London North o say ho na wo be ye na yefro o say March 27th 2023 ya obeware na nipa wo obeware no so enye obi as Evang Diana Asamoah ono na chese eye afia ye beremu so Kumchacha se oko ware no na oko so anu wo chemu se eye 2024 about one die chese NDC ntwene ho MPP so twene ho amanyoko bia ntwene ho sanse 2024 about one die eye ono so Kumchacha ne dia o se 2024 about one obe winning hands down na yebe so na ama watira benya so ama wabeye mampeni na obeye mampeni so a na chese Evang
Diana Asamoah and I first lady. And with Rebecca no more, and Lordina no more, someone to first lady de Breno. Or Bejama Diana Asamoah, Diana Asamoah Bejinemu, say first lady, yes, as 2024, but whatever vanity. Or see MPP, and turn one another, or see where you cry, or sit on home. Yera Mahama, or someone so chum. Now 2024 about 180, or no so for Kumchacha. And Yanity and Yango Bon Crash or Humbo, sir, or the Bemano, into 2024 about 180. Obey we need hands down. Ghana for Bawamonto, or Mobile was it 2024? Nedia, and Unti. Obey we need Diana Asamoah Abbey, first lady. And I'm at that party here. KPP, Kum People's Party. Yamea Doma 2024, me Jinemu Din. Me dear, me say me back power 2024. Now on say me back power sadia. Mini about Diana Asamoah. Uni bibi. Me pese urade ya domwa next year March 27th. Nyame ya doma me ne be ye wedding. A great and fantastic wedding. Our Prophet Kumchacha me ne Diana Asamoah be ye. Ye be ye wo UK. Me pese me did Diana Asamoah ye first lady. First lady. Because nanse no even me tresia. Even dressing or dressing fantastic or dressing kama or dressing neat. The dressing equal ye pa. It is so for Mame Diana Asamoah. Mrs. Kumchacha. Mrs. Kumchacha. So that's 2024. Me and me be the Ghana president. It will be your first lady. Ate. Diana Asamoah Nyamishrao. I love you and I like you. It's your Radley Adoma. 27th March next year. Prophet Kumchacha. Any Diana Asamoah, your wedding no basso, wo UK, your Manor House, North London, Manor House, wo any baba yes wedding no, your 27th March next year, North London, one am 7 Sisters road in so wo North London 7 Sisters, would you be so be a Manor House, and a Prophet Kumchacha, me ba, any me wife or me be waleno, Diana Asamoah. Eba beye wedding. First lady, Diana Asamoah. I love you. Thank you. Bye-bye. Ebusiafo ha na brama kwan ema yede kasiebo no emezi na we ga wo say Ghana TV ye live YouTube, Facebook and Instagram. Wo mane so be like no wa share ama afoforo so etimi a hwebi. Na me ka wo say glitter and glow skin care. And so ebesiesi ohuna meni ama atoso aye fe aye kama emfa ho sa wo ye oba na sa wo ye bema emfa ho sa wo ye kokwa na sa wo ye tuntum bi ehia ne sa wo do ho ebe kwa kwa kire wo mo ehu kala ho sa dia wo tia no me hu se we ene be fata omo perfumes dia ye makeup chese omo bibia omo siesi ofi wutinwi ebesi wo na ase inku ebesiesi already omo be ye ni nyina ama hona meni atoso aticha Jenna organic food nso eye papa abedwama nso a ebe boa mo apomodin ejina ne na so abra wo siesie already no na wo boa wo yefunu no nso wo boa wo apomodin so ama ejina ne na so wo peduane papa eduane edro ni chemical bi ani ho eduane eye naturally made obo adensa no organic eye Jenna organic foods eno abedwama so wo pebi dia boa mo apomodin ejina ne na so brane diabetes yade ne wan yade keka ho nyina nyade a ubenye bisa obomodin sa onsa ebeka Jenna organic foods nwane ni bi letimi aboa wo sa pan so Kinaata heban so ebe boa say ye 3D malaria ene tai hawo say ye weni so ene keka wo Kinaata heban ebetu na se kura oba ahifie ho ebesiesie ho ama ye kama ma ne bi wo ho a omo ye calendar tete busumi ni wu a omo na manfo de ye calendar omo te wo mo ne tete ne ma nkoye na omo hu se busumi na so o menstrual cycle ene ma nkoye wo ho se wonsa buo mu ne ma nkoye wo ubu wonsa wote yawo Kinaata heban betu na siekura avenso ebesiesi ahifie ho amehwa ye kama ehwo be ye ebe chise avenso na ne rahifie ho a wankasa ubepemu akase I still feel like a virgin chese ehwo be chi na ye kete tesanu menu what asie bomode se onsa ebe kabinetimi abo wonsa akwan so we ye be man so
na ukwe kwezi ni trase nyama nkoyie wo krasa wo kwa kra wo bedu adenta na chese bus stop yo no waje nwegu wa me pa chawo nkwaje ni mgwasie bo modin sa onsa bekati na tete ba no ni bi na etimi abo wasa kwane so wo be ye be memu wo be sipi wo be sita wo betimi agina wo na so se be ma me ka cho se me ye be ma no enye wanu o usisi neji hwa danse sa wo ye be ma mpa eno nti bomode se wonsa beka tina tete ba no ni bi netimi aboa wosa kwan so sa yume ko we na asoma sene sika fe mu aboa ma me de ka se boy be som mo edi a me je so ye da chehema ajowa nati aseda kase enko ma me producer wo jinemu se cameraman or ye friend William William Ankasanka Zane, or no Gina Musa cameraman, or Sanso me producer. Macram. Hello. Me from Yeah. What's my friend? Yeah, if you look at the you also between 3 seconds, 5 seconds, pick a class. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.